وصل الحين باش نبدا نسير. طيب وهلا فيل فين نشتري موديل واحد من الرسم. هلو أدني كيف نصل من الشغل اللوم 3 مرت لفتش اللوم هذا الساعة خلنا نخدم من الدار وفير عندي بزنش عندي بزن بقاري ده أدني ما سبت شانس نبدا الفلوج اللوم علاش الشغل for a change goes down أصحى بريك اللوم pero كنت very productive والاستيت شبه فريت so استيت نحسني حفنا حيار in terms of being on track باش نلستي البروجيت سا لحارة الجمعة الديالة هسا المهم البيان اللوم so مرت نشتري ورا الشغل علاش الليلة هنسير تاليتلا بالسلمون وكالي بزون نشتري الانجريدينتي دنيا رجعت لي كونسبت فوق لاب تا سوبر ماركت تاو وما طول السنة مسمى evolvate انا تيبو معلوم هنعمل دقة شي ديفرنتي علاش رجعت توزا كريم تشيز وصلت نشتري كريم تشيز اللي ديجا مهور اما الضربة شايتو بلين وشايتو لايت وهنهورو جينا سنرو كيف نمرو اوفيمنت يك تجي طيبة ناقصة من ريجتا معكم اوفيمنت الساعة نفرم يعني نعملها نحسب بس همر الجيم ايه سبوست اوكي ما انا يسو نفسي هنمر الجيم هو هي نبات ورا الجيم نسير ونيكلو ونهصلو جوال نهصلو ونسير ونيكلو ونبات نراو مسمى في امور الليل اما هنا نتبراتسا عشان دي لفريطة لفريطة وفضل الباسكت بعد امور نبدل ونحطكم معي الجيم المهم نحطكم معي استنى كيف نمور رجعت نحط الكاميرا الجيم سو هنسبيرمنت انا على ضربه المهم هنعمل ليجز الجمعة الأخرى 3 وكلها عملت ليجز وعملت يومي بشبق طوطة مش كنت نشي جمعتين ما نعمل ليج ورك اوت سو خلنا نراو اللوم ياك نرجعش نثبت شغل ستيس انا لبست الجيم هنتلقوا الساعة دان والليجينج سيت لكم اللي اشتريت لحر ضربة تايبل كيف تراو فليرد كيف تراو مسفل طويل هفنا اما هسه بطش ضربة نرجع كان موري تلا شعري والهقص برات سايت وباكيجيايت هيدا مالتي الباكيايت بارسل تا فينتج هسه بتمر نبدو هذا اشبه هيك هذا بس كمان اشتريت سويتر احمر قبل ما اشتريت تاكلي سويتر احمر اللي لبست البيرة الشغل بفيت شوية من فوق فينتج واشتريت وياهات كان شي 7 يورو من عليا وكان ديزاستر تاع العمل كان كبير هفنا وكان very worn out هرجيت فايتو باش نبيعهم صما وبهيتو زين تلفت الفلوس منه ما يمبرتاش طلعنا عندنا كارت الزبل لا تسمرجي بنتي مش هدام انتي رميت لحرتها هي امه وصلنا من الجيم
وصل الحين باش نبدا نسير. وقت لو كنت نغسل دانيال قطع لي البصل، وهسه هنقطع المشروم زينة ونبدا نسير. نقطعو السمن وكل مش حنوزا كلها، بروبلي نوزا يسو 3 أو 5 فلتس. بعد نقطع السبيناتش متى نبدا التخليطة. هنلحق نقطع المشرومز والسمن، ومن بعد نوريكم ستيب باي ستيب شو نريدو نعملو. واو دانيال قال لي كملت لي ما شات لي مش هنقدرش كرنج. فيري در طيب اما طيب بهارة فيل بدك تشوف هنا سلمن يكون مو هيك تيت انشوريانس. كم در طيب عندي لستة تكليم اللي تيجي امك انا مالتية انشوريانس. وليه ما تيجي انشوريانس؟ انا حسب الزين اليوم بدلت خفنا رجعت ما تيجي باسورد ومسفرة تعجبك. ثانك يو. زان البلات ليست مسمى دانيال. هاي دقولي هيا دقولي طيب دي موفيرا اونستي هي مش هيك نيد لا ما ترقص بالسفان الموفيرا اربك. ايوه طيب بروسيت عليك ليش تقدرش تضايقت ما اقدر الشكت ما اقدر لا لاش جبني لكن فتيت يحرق عملت له تشيلي فليكس. هي جبني هينا نحط نعمل تشيلي فليكس. تشيلي فليكس يعطوا نقرا كيك وما يكونش بورينج اللي ما تستاش تاكلو. وهي ماسترا متى ما نعملش تشيلي فليكس فيرنا راح بورينج بلات وقت ليت السايرو ينا نتفور ولا نتفتهم الصوتو ما نهليش حفنا اشتاكي يا في نهار او بتها اللي بيتر تيست. يجي السمن سبوست نضف هذيك عندها اسا جلدة سوداء تتنحي لها السكين تاعها طلعت لي طيب بمسير. والسبيناتشي حطيته لك دي الضربة شهر ضربة كان لي كومبلينت للسبيناتشي ما نهليخش
Eżin inqatta għax Le, id-dejjem idea twil. twilu ma niklu ta' Taf xirrit nagħmel fil-vlog tal-lum hekk xi din. u għandu toma tal-umi. No. Fil-vlog tal-lum nixtieq li nagħmlu checklist tal-Malta, qed li jsir ħanamilha. Kif għamilt f'Ġunju. F'Ġunju meta nżilna Malta l-aħħar għamilna ġimagħtej ukoll. Issa aħna ġejjin għamil ġimagħtej, din hija l-ġimgħa. Missa tnejn li aħna nagħmlu ġimagħtej. U insomma kont għamilt checklist tal-postijiet kollha li rrid immur, tal-ristorant li rrid immur, tal-ikel li rrid niekol, forsi xi attivitajiet li rrid nagħmel. Dak iż-żmien kont għamilt ukoll il-bajjiet persi kien żmien is-sajf. U issa nixtieq nagħmel istess ħara. Għax hekk imbagħad inkun naf fejn ħanejt ma' min ħaniltaqa' fejn ħammorru fim biex nibda naqta mill-lista. U hekk li jekk għandkom xi suġġerimenti ta' forsi xi ristoranti jew postijiet ġodda li fetħu dal-aħħar hekk dil-aħħar sena li aħna ma nafux bihom. Jew qatt ma morna insomma ngħixu hawn. Ejduli fil-comments. Ta' fejn nixtieq immur din. Da wieħed mir-restaurants favoriti tiegħi ta' Denni laqta. Wagyu. Wagyu. Kemm jogħġobni Wagyu. Għandu noodles u sushi vera tajbin. Jax immur wieħed Chinese. Chinese jaqsam, għax hawnhekk ma sibniex Chinese jaqsam hekk kif jagħmlu Malta. Differenti għamlu Chinese. Tipo hekk the commercial Chinese li jagħmlu Maltin. ċe, il-restaurants ċiniżi f'Malta. Taf xiex ukoll? Il-ġelat ta' sotto zero. Kull ġimma jiflawli story tal-flavors of the week. Noqgħod nixxenna. Tafx qalt il-mami ħareġ ġdid ukoll. Twisties ta' cinnamon. Eħe. Intrig da, għaxin ħobbu cinnamon. Taf laqas naffert mur iktar. Il-belt u Christmas market. Ija l-belt ovvjaw. Christmas Eve mek ħamarru. Taf fej ma morċ f'Ġunju. Il-kottoniera. Ma morċ Sal-Birgu. Ħana jgħak xnixtiq immur nieħu, għax hawnhekk issa ma ssibx dil-pizza. Pizza bil-mortadella u pistaccio. Għax hawnhekk vera mhix asqat ma rajt waħda hekk bil-mortadella u pistaccio. Dejjem tal-Parma jew rucola għax dik second favorite. Infatti jaf immur ngħid il xi ħadd immurru sotto, Mhu gost immur sotto. Mostra tibbukjalu minn qabel. Anka jien niġi kieku. Alright, samurru. U l-belt mhux bil-bass ma m'għandniex. Hugo Burger. Għadu tajjeb tgħid. Jiena nieħu Luke Bezzina Burger. Anka Luke's Burger jieħu. U jien waħti jridu morru nduqu. Ma qasna kif tgħidha. Laudari, Lodorej, ma nafx, imma hemm French kafetterija jew patisserie, French patisserie jgħidula. Tinje jagħmel minn macarons. Jew macarons kif tgħid macarons tgħid. Ma nafx. Le aħna nħobbhom minn waħti u dik ħammorru sister date u ma nafx tbassa xrob wkoll. Għax meta għedna li waħti ħanamlu sister date fi 23. Għammi qalet, hija frizza niġijena wara x-xogħol. Gawdina għaw f'għada Malta. Mela ovvja. Obviously she's invited. U jina għamussira kem morra nħedu l-birra. U jina nifsu l-advent calendar. Kos? Jek tit nifsu għaxan dir t-ċarġ dajba. Issa ġa, għadni kifni. Għasadni, blajtu. Illum bajda zgur ejja. Illum tennu. Yes! Ma tax fi varjeta u tal... Ġej vera bori. Tijak dejjem bis ċokolata. Le, ma għara xibħa. Mux tal-Kinder Bueno tijaj, u mux tal-Kinder, fimt? Karozza ta' żmien il-mafja. Ħaniħdu il-multivitamin. Tiftakru darbettilkom il-multivitamins jisom skittles, ara kif mux nikdeb. Sama jina sajjart xef. Senti dil-banazza. Ma naqta. Issa actually niktiba di l-lista ta' Malta li jettilkom għax ġa bdejta naqa. Ma di ma l-essejtix. U naqra fil-vlog issa. Hello, għadni kif namel da, għax il-biraħ ma domġ t-nejli u maġ vera domt u l-lumar ġejt fajt vlog għat relax u għat namlu l-estejtu u issa I'm caught up
mal-vlogs ta' Zoe ukoll. Nasab illum I'm going to have an early night għax għandi bżonn norqod dal-għodu vera mkissra volja rqatt xi 7 sigħat. Ma għadni ma rkuprajtx mill-lejl ta' qabel. So nasab qed nitefa' fis-sodda, forsi nqgħod naqra forsi nispiċċaħ dak il-ktieb to be honest mill-aħħar darba li kellimtkom fuqu għad nqas qrajt xejn. Għax tant kemm mhux jirrobni fej qed imur li tajta qalbi minnu, baqa li naħseb xi 150 paġna jew 200. U actually mort naqra notes u ġa kont bdejt nagħmel Christmas checklist għal meta immur Malta. U kważi kollox ktib semmejt issa meta kont qed niddiskutu li ma semmejtx li nieħdu Pandora u Panettone, ma actually għandna wieħed għadna ma ftaħniex mill-Italja x'pressi għandna xi baħeru bħalissa miftuħ ħabba again dak il-video plus il-baking. Mux ħaniftuħa l-issa l-panettone, għaxin kalla nispiċċaw jew jinxef. Il-pastizzi ma semmejtom ximma it's a given li meta tmur Malta tuħu l-pastizzi. Il-kannoli, sajna l-kannoli nħobb kem tal-bizbi u kem tal-dolce Sicilja, so t-nej jirrit ninduħom. Il-pizza bil-mortadella semmejta, l-imqaret semmejtum. Il-restorant li ma semmejċ li rrit immur. Il-fontanella, il-perissa kem jirġobni il-perissa. Pizzjamoċi ma semmejċ, għal min jqod bil-Kirkara, probably għaf biħda pizzjamoċi, jgħat f'Naxxar Road. Jgħamil pizza vera tajba wkoll, daw familja Taljana. Mbagħad semmejthom kollha daw l-Imdina u dix il-belt ħaddingli. L-ewwel date tiegħi f'Daniel kienet ħaddingli mas-sur. Very weird. First date place meta tgħidha. Ija, funny story, suppost morna naraw il-sunset tiftakar. Insomma nafru tiftakar għax kamil darba nitkellmu fuqha. Imma suppost kodna morna naraw il-sunset u ma kien hemm xejn sunset. Issa ma nafx kif pretendejna ħajkun hemm sunset f'Novembru, ġurnata griża. Iwa, imma excited, issa baqa nqas minn ġimgħatej biex imorru Malta. Jiena ħanħallikom ħammur nintafa' fis-sodda, inti ġa tiġi fis-sodda wkoll. Ħanqod nara di office. Irid tmur naħsel wiċċijat. Ma tantx kien video eventful, again ġurnata normali fost il-ġimgħa ix-xogħol, pero feeling very good about today għax vera l-estate xogħol mit-tasks li kelli xi 5 in progress u kollha qegħdin under review, ta' kif isser li issa waiting for feedback. Ngħid ħammur għax ħankompli redden. Il-lejl tajjeb, ħallu li like u għamlu li subscribe please jekk għadkom le. Good night u narakom għada.